Maloila mali e aho eike mo lele i Tonga hono kotoa fia ke u tretali lele ki mo tolu ki o mo ngahi o ngongo mo le dio kai o maa televisioni Tonga ki he howani i he wakaiko ian ki ngahi ulu i o ngongo. Le ko te poto ngawe polisi e fuafua mate me he whakatuta maki i he hala pule anga ki ta uni. Fuafua ka vai i whalealea ai ho eiki me lipa i whalealea mo ka piniti i he pongpongi e ahoni tuku ke hangi ka me nipa e toko tolo. Pea o ki e tola Australia i whitu 5.1 miliona pa anga talafi mai ki tongani e he kakai tonga ngawe whawha ahi tau i Australia hi tau whakapaanga wanoa wha wanoa wanima. O kuto i e pe ngā hitala noa ke hana iangi, pe hea e tawakai ki ngā hio ngongo me he malai o sipoti kai o maa to o ngā oi ea. Ko e wakai lewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liriani porotele. Kua le ko te poto ngawe polisi e fuafua mo ui ke mole ki he tau whaoni wana wao no hiriange ia ai malolo aniafi i he whale mahaki vai o lai matapule tau ni mawhitu mi haa teiho topo me whatu tā maki i he hala pule anga. I he whakamatala to koni komisiona polisi te vita vai lea ki o ngongo e le te o Tonga na ne pehe koe whakatu tā makini ne hoko ia i toko mololo i he pomo ni te. Geni na e fōu whakatonga i hala pea motua. Na ia e whakauripe mo ne o pāse se toko ua. Me hoko ai e wharu tāmaki he siwha e merere ki he kauhala to o matau. O hoko ai e lawea ki taha o pāse se koe ni. E awato ai kau polisi ke sin, pe koe whitu nea koe wharu tāmaki, maheno ko i kai ke to ia e whakauri. Ka e maheno koe pa toda pasese ko ia nei he sea mui nga ne lavea pe nei tunga whangata ia ko pasese ko nei mua nei tunga whanga maari pe mahina me whare mahaki vai ola hoa pungpunga ne whina maua report ko pekia ai rotaha ko ni pasese ko nei lavea. O kuloro Tongatapu i e malumalu e kau polisi e whakauli i he mea lele koeni ai ako matapule tau whanoa mei pea o whakailo ki e whakauli ta e tokanga o hoko ai mate. Tēnā toki hahi whakamau anga i he moni te wike kaha o. O ko te egi whakapapao i he loroto ngani, pē na i ai hakaunga ki he nema o kawa malohi, ka aku kei hoko hoka tu pē whakatatolo e kau polisi. O ku kei whakamamawha i ai pē mi he poto ngawe polisi e mahu inga ke toi whakapoto ange ai kau whakauli i ono ngawe aki o hala pule anga te lia hamu ui e mole. O ngau tokanga, keu hina ia o ki he hongo fulu ai ngahi mo ui ne mole i he tau ko si ata pe topo pe mei he whakatuta maki i he hala pule anga. Na e whawhua ka vai i whalealea i he pongi o e ahoni ai hou eiki me mipa o e whalealea pehi ki hou eiki minista o e kabineti i he nau fuafua whemea aki i whalealea ki he tō whalealea lolo Tonga. Ko hili e ka kato e whirilahi i Novema i tau ko o si, o ku te eki ke whakafua ka vai heni ai hou eki me mipa i toko tolu i e mahino ni o si tuku atu e nau poa ki tohi ki he eki sea o e whalealea ka koe whakaiki iki mo senolita tui vai. Koe o wau whakafua ka wā, nai tataki pe he kalake pule Gloria Boleo. Nei ka mata ki pē hanu whawhua kawa i o eiki sea fo o e whalealea, ka koe whawhunga no pele whikau o Tongatapu no pele vaia. Ko whuakawani i e au o e otua. Te talangu fua mo oni. I e ene awhio ko tu powono. Ko e tu i to tonu o Tonga. E te tauhi mā oni oni. O hawa. Ai konistu tone o pureanga o Tonga. Te whai to tonu mo maoni oni. Ai lakanga mo ngā ue e wharerea. Wau e no pere vaia. Whakufonga whikaua ai hou eki no pere o Tongatapu. Nai hoko te peke no whawhua kawa e oi pale mia fo o, no pele whawhanua.
Ko hilia nei hoko te pe ki he hou e ki whawawhunga no pele, ai ane kau ke ai kau no pele e toko ono, o i kai ke kau ke ai a no pele tui waka no, koe whawawhunga no pele whikatolo Tongatapu, ai ana ane poaki. Nei hoko te pe ki hono whawhua kawai, me kau whawawhunga kakai, me ngahi wāhenga takitaha. Nei whaataha e ki sea whalealea no pele vaia ke e ki pale mia, ke ui a ene me mipa kapineti. Ko hilia, nei whakafua kawa i e pēmo hau e ki me mipa kapineti i whalealea. O kumahino koe whakafua kawa o i ahoni, nei kai ke kau atu ke kau me mipa e toko tolo, aia koe whafufunga no pele whikatolo Tongatapu no pele tui waka no. Minista whanua me kolofa e natula to ke tāta ni la fusmalohi, pēr moe whafufunga kakai o Tongatapu fitu piven piukala, mga tuunga i e nau puaki tohi, ki he eiki sea o i whalealea. Nei tukua te pehe sea tala manu ke he kotoa e kau me mipa o i whalealea, ki he whatongia ma whatukituki ko hili ki hona uma, pehe ki he teo o i whaupatseti, ua noa waono, ua noa ua fitu. Lo tonga ni nei kakato ai pe mohono alea i ai tali o i tō wholofola i ne awhio, hili hono huwhi o i whalealea. Kono alea i he tali tō wholofola i ne awhio, nei kai whamafola tuia i he ope, i he ngahi kautaha lea mui ngalu ea i he mahino, kua pāu ke tō mua tuku atu ai tāli ki he ene awhio. Lolo tonga whemea ake pongpongi e ahoni, ne toloi whanongonongo e ki sea whalealea ai whemea aki ai whale, kai whakahu atu ai tāli ai whalealea ki he ene awhio. Kai ke heke komiti e whalealea ki he tali tō wholofola, ne sea e whawhunga kaka Tongatapu hongofulu ka pelieli lan mata, o me mipa e tukon palemia to ke tā Briami Latu, Minista pa anga latatangi mana, Minista ngau whaloto whanua, whani fitu wafe, pehe kia prinisi kalani walfotofili, no pele tuila kepa mo no pele maafu, Saimona Viuki pea mo to ke tā alani tangi tau. Mai ngonga le te o me televisione Tonga, ko a Sonolita tui vai. Kua toi Filipino pele tui la kepa ke sea i he komiti ka kato i whalealea ki he tau e whakahoko. Ko hili eni ai ka kato a hono fili o i kau maulakanga ki e ngahi komiti tu o mau ai whalealea i he pongipongi a honi i whalealea pe. Senolita tui vai ai pe mo e whakai ki. I he asenita whikaua o i whemea ake whalealea i he pongpongi a honi. Nei whakotu o atua i he whawhawhunga kakai whika uloa ki a Tongatapu, te evita puloka, ke te hoko atu pēr no pele tuila kepa i he laka ngani. O pōpō atu ki ai ai whawhawhunga no pele o ewa, no pele ve e hala. Nei kai ke toi whakotu uha ke mei he whale ha hingoa, pia tutu une pe e sea whalealea ke whai ha pāloti o i kai ha whakahaloto. Lo tonga ni nei whakahai pe me kau me mipa kunau sea i he ngahi komiti tu umau i tahataha o i whalealea. Ko komiti tu umau ki he lao o ko sea i a te evita puloka. Komiti tu umau i ngahi asenita o ko sea i a no pele vaia. Komiti tu umau ki he totono ai whalealea o ko sea i a no pele tui a fitu. Sea ki he komiti tu umau ki he paanga ato ke tā aisa keeke. Sea ki he komiti tu umau i ngahi ngau i whasosiale ko to ke tā alani tangitau. Ko whina Saimone Vuki ke sea i he komiti tu umau i a takai me whilili waki o e ea. Fili a ka pelieli lan mata ke sea i he komiti tu umau ngawe ki muli, malu i me whiwhakatau a ki. Sea no pele tu ila kepa i he komiti tu umau ki he ngowe me tautai, sea a maten tapu eluelu i he komiti tu umau whawhepaki i aita e whai totonu. Whiria no pele maafu ke sea i he komiti tu umau ki he tuptokolahi me whalakalaka, pea sea a no pele vaia i he poate wāhenga mālolo a e whalealea. Nei whakahai pe me kau me mipa pe he ke kautali whaki i he komiti tu umau takitaha. Nei mea eksea e whalealea no pere vaia whamamawhai ke ni i kua whiri ki nao tolu ki ngai komiti tu umau takitaha, ai mahu inga honau ngai whatongia totonu ki he ngau e whaluku fua au e whalealea. Kai ke hena tutu une pe he sea ke tolo i whanongononga e whemea aki ai whale. Mai a ngonga le tio me televisione Tonga ko a Sonolita tu i vai. Ko whakaha eni me he ofisi o i tama whikaulahi a au si telelia i Tonga ni, ai au ki he paanga e te au taha tolu miliona. Pe koe tola au si telelia i ai whitu 5.9 miliona, ko tā pe talafi mai i he kau ngāwe Tonga i he polokalama ngāwe whawhaahi tau a au si telelia i loa koe Palm Scheme i he kakato eni e tau whakapaanga wanoa wha, wanoa wanima.
Neviki ai mei he pule anga e ngahi whengai aki mo Australia, ia mahina o kutokoni lahi eni ki he wheinga whakalakalaka mo i tupu whakaekonomika a Tongani. Ko e whakaikiki mo Petit Lake ilonlahia. I hono whaikeeke he hongongo a leti o Tonga e tokon palimia toki tā William Latu na ane mea o ku whakafuafua ke kautonga e tolo awhi tupu o knau lolo tonga kau atu ke whainga maari e ngā ue whakawhahai tau a Australia pe Palm i he whakaamu pe ke tokon mai ki honau ngāhi whamili ki Tongani. Ka koe tokon ko ia o kune whakaiwi ai a ekonomika a Tongani. O whakafuafua ki he tau o kai toi si i he paanga e o kai toi si e paanga e wani mamiliona o ko mau mea e toko statistika whakamuimui pia o maula masi o ki ai. O whakafuafua ko i he mahina peko ko maasi i he tau wafe ua wha ai pia toki hoko meke wafe wanima. Na whakafuafua ki he paanga e ua poini ni mamiliona tonga. Na lava o transfer mai me tau kau ngāu i koe Australia o whakafuo ki programa ko nipe koe pāma. Ea ku o tokoni lahi e nia ki ekonomika koe whanua. Pea i kai ngā tai tokoni ki ngai whāmini. Ka koe mea te e buu heni o tokoni ki he tupu koe ekonomika koe whanua. Aia ka pako e koe mahina ai koe e hango statistika koe mau. Ka aku mahino mai e ne impeki whaka ekonomika i he kakai. Pea mona o ngahi whāmini. Lolo tonga e ni mahino pe o kau a Australia he ngahi whanua koe hoa ngāwe o Tongani, o i kai ngata i hono whakaatai bloklama ngāwe ni ke mauwhainga maari e ngāwe ki ai e kakai tonga, ka kona whaafakahoko pe ai ngahi tokoni kehekehe ma a Tongani. O kau ki heni e nau tokonia ai patset whakapaanga a Tongani, aki e nau whakaha ki mua he tau kua osi e nau tokoni tola Australia e 5 miliona ke tau e whakahoko, whakafuafua ia ke paanga e te awa 5 miliona. Ne mea e tokon pale mia toki tā Latu, ki he mahu ingai paanga tokon koe ni ki ono whakaivia ai ngai whee mau a Tongani o kau ki ai a mateuteu ki a whakatamaki. Ko paanga ni tau mu aia ke ne hanga tokoni ai patset support pe kono kawa no support ai patseti kona e whanua. Kai tau te whito ki no tāketi ai whingai ke tauhi i ha makatuunga lele e tunga wha ekonomika whanua. Kau ki ai pia mo mateuteu ki a toha whakatamaki i whakainatula e hoko pe mo recover me ai pe kua whakakea ke whanua me ai. Aia o ka hoko kawai ai me ke mo ui ko e ako pe mo covenants pe ko whonga no whakalele pureanga. Ai koe patset kone hanga na ke na o koe whewhi koe tokonia pureanga Australia. Aia o ku mei whakatau mo aia ki ngai tawhaaki koe ni ka aku nofotaha i tawhaaki lahi ki ngai support whakatekinikari pe kono tokonia whakatekinikari ai hono upgrade infrastructure e whanua hangi koe. Ngai tawhaaki ke kau ki ai wharemahaki koe. Koe na tawhaaki a koko whatātātaha koe kei polo kono whakatoka i klistahai koe ngai scholarship. Pea kawai mono tokoni ekonomika koe whanua. Ko tokon pale mia ka koe minista o pot ngāwe whiwhakatau aki mo langa whakalakalaka whaka ekonomika mo pot ngāwe whakamau anga toke tā Williami Latu. Ma ai ngongo a le tio mo television e Tonga ko au Petit Blake ilolahia. Ko e uni o ngongo whakalota whanua ia ki Hawani ka koe ngahi o ngongo mihe malai o i sipoti hoko mai a o ka hili eni mo pie a olie. Malamo tau ki whilongo ki koe whakaini ki malai o i sipoti. O toi huluni mai pēa matatolu Tonga Franse ko te evita te tafo i squati whamasino ko ui he whaia ko Fabian Kalifie ki he te o whiahu Six Nations. Au kai ke sola e whanau tamai tāki moia kā me futu ewa e temi whawhanoa Franse talo hono ui me wanoa ua wha pēa ne whahoko e ngova inga whanau mata mai moa tāne. Ko tāwho e ne matatolu tutoko e lalo ka Asia mo Maris Abi4O ne whanau i peitongani pēa whanau ki Franse i he wanoa tāhiwa o wainga he kalapu ko ia mpei o ni fuafua whainga whawhanua i no taitari ko ia Asia pani i nove mai wanoa ua wha.
Tui whio atu e maratolu whita a mihi o hai ko pai poto i he toko whitu makehe i he tōnga maratolu ko ui he whaia ko ki he nofu taha i te miu teo teo atu ki he whiauhini. O tonga ni whoki ko toi whoki hifo mo i Kāpteni, Antonina Dupont, kai pūre hingoa e toko tolu, matu o tua e te mi o kāwai e senta mō whaiva pako i kapakau ia e racing hiva wa Kel Figo. O ku whihu i ai he tōlahe kau pōpō a Francais ai kai ke ui he whaia ko ai ni ihi koe ni, Figo be whoki ki a Damien Bennott, be a koe onga hui toa tautua a whoki a kai uma ai whikawalu Crackery Aldred. Kai ke he ku tui whia mai toko whāua koe ni, ko ui mai he whaia koe ngai whiwhitu hopo, me ngai karapu koe e whia he top 14, pe mai ni ihi anga maheni pe, teo ki anu taitari ai lani ki he paake Stade de France i aho nima koe ia o Februari. Ko tuwanga mai toko ni whea koe Springboks, Tony Brown, e ne whakamaala ala ki he tala none sa sala o pehe e whoki hifo ki Nusila, o lova ki he whiri e whaiako fo o e aulpere ki whakataha mo Jamie Joseph. Nei hako whoka Brown, koe nima tō matau ia Joseph i ngai tau kua mahiri atu, pe a koe area pau koe ia pe mo Springboks ki toka katoe ki he hiri ipu a mamani o tau fo o, ka aku ngari ka toi whakalolo e ne area pau mo Afrika Tonga. Alo tonga ni ko whakalolo whoki area pau ia e whaako pure, Rassi Erasmus ki te nofo pe he Springboks ki he ipu a mamani wanua tau taha. Pea koe ni Östalaki ai hono loka i kotoa e ne kau toko ni i whantaimi atu koe ni ki wanua tau taha. I temne tau pēnei pehe Brown, hei kai lawa eke toko ni whaiako mai on pereki, e kui kaiha ane area pau mo Nusila, pea ku keife mo e kina, he ne ngā ue mo e timi hau a mamani. I he ni whamatala koe whikau aki pe mo no kapusi ko ia a Scott Robertson na ane pehe, wawe a pito e taimi, te teo ki hipo a mamani e tau fo o, pea fuwhia mao pito ha taha le lei, ke ne tatake time a pereki, ki e tōnga ko ia o ku whia mao e Nusila. I he taim te tau pe whoki o ku ia e toko whitu ngari, ko ki nau tōlu te nau kandidate ki he whaako pure koe aulpereki, o kawatu ki e Jamie Joseph me Halendes, Dave Rennie bea me he Kobe Stillers, ko Joe Smith me Wallabies, Then Courtier me Blues, ko Clayton Macmillan me Munster, Bat Lamb me Bristol Bears, kau maa whoki a Ronan O'Kara, o tonga whaiako i Francais. O ka manaki ke whoki ata Nusila ke malu e ipo a Amerika he lova iote, mo lova e ua ka mate a hongo fulo siulai o tau fōu i Itari, to ki a whātuku ke whaasinga e wikere tau, wharatau ki hongo tuku mai me komiti whiauhi. Ko whaawa whoki a Emirates team e Nusila he whiauhi e tolu, haina tau situ a mea ipe e whepakirepea mo i kuna mai, me takai whaaosi i me o tau fōu i Itari pe, aia koe whangamari e ke nau taitari e whiauhi lova iote. Ko e timi e whaha ko nau tūlaini mai ke pore i e hau, timi Britania, ko e Runa Rosa pe mi i Itari, pe whoki e timi a Francais, ka e maa whoki e timi pe me i Switzerlandi. Ka ke ko e whiauhi hono tolu walueni ku te watu kia e ngahi timi lova i o te, ai a ku whakapaanga ini he kautaha ko ia ko e Louis Vuitton, ai whoki te nau whiauhi e AC fituni ma, pe ko e America's Cup 75. O ka manaki ke toi whoki ata e whoi taka e Rooster, Angus Creighton ki he akapulu i unioni he tau fo o ia, hiri ene whakamoni re pao mo e wana te spehe whaki i unioni akapulu a Australia. Ka konga ine whiko mea Creighton ki hono sea he whiahipu a maamani, au wanoa wafitu te koe ki taitaringa he whanua maamani, pe ako Moimoi te pi hono kaunga wa inga ko ia mihi Roosters, a Joseph Augusto Swalii. Ok, mana toa e tokolahi e whaamiri mo e maheni e tangatani ki he ene whaari ari ma e Scots College, e tōnga senta e apiakoni he ene wainga i unioni ki mua ene tafoki koe kia kapulu riki. No toa ne whamamahi e tōnga senta e he ene wainga koe he timi whakatahataha a Australia wanoa taha wha hurune toa i hono ikuna toa ua e whiahi whakawaha e whonua na e ui ai pe ki he timi whakarakaraka koe e Waratahs pe a mi ai na e awhihake ki he timi koe e Rabbitohs se kapulu riki he wanoa taha no. Ko vainga mi senturi ua ai e forwardi ta ua hiva Roosters e mala e nala ela, pia tua taha fitu ma e Blues a New South Wales, he tuku ke heange no whiri ki he Kangaroos he wanoa ua o tohi e ne vainga e taha ma e timi whawhonua. Na e ne ikuna whoki me tari whalangilangi koe e Wally Lewis, ka pehe whoki ki he pahare koe e Brett Fiddler, ka umaa whoki e ne hoko koe taha vainga lere ia i he State of Origin, pia mi ai na te uibe i he whiauhi ko ia na wahia i ki Britania i tau ko si pe koe Ashes Tour.
Pe ua manaki ke ahi mai timi whewhine lai one whakatahataha pe tānia mo aila ni ki no sila, whakahau koe ngahi tēsi pe mo e timi koe Black Ferns e tau fo o whakatau ki ripon timi he ofisi lai one aneafi. Koe ahi koe ni ua manaki e whawhawa e lai one mo timi whiriwhiri a no sila I whangarei a wha koe a September wanoa ua fitu ki mo e fōfua tēsi mo no sila I he Go Media Stadium I Aukalani pe. Koe lai one whoki, tahi e fōfua ahi mai ni ki no sila, pe te teo ki he ne whawha hono wā, pe mo timi whiriwhiri a no sila I Waikato ia, a tā wha September ki mua, ai tesi hono wā pe mo timi whawhanua a no sila. Koe tesi hono tolu rewa, whahauki waringa toni, pe au ku iai mo whangamari ki ahi ki Christchurch, ki he stadium me whaong ko ia, koe One New Zealand Stadium. Koe ngahi taimi, te kai ki e whawapaui, ka ko mahino ni e ahi fwe lai o ne ki no sila. Koe sipoti pe ia. Ko e wakailewa e niki he tu o ngā oe ea, I hono tuku mai mihi wa a wakai matangi a tonga I wha mo tu whakahoko atu e ke rivitei. Ta ke rere ki moto ke ta whamatala ea koe ke whewini, wakai koe ke tala noa lalahi koe whamatala ea, patonga iange, ki maa whanangi e ta potu tahi, ine whai whanunga koe ia ka hi wike koe ka hoko mai, e mahu inga o pito, ine maa whana koe ni, mimi ke maa whana I pepe amui ea, ine hokoka koe ia, I ngai aha koe ka hoko mai. Mahu inga o pito anu inga koe ia vai ke lahi. E moia tokanga I kina o tolu koe o whanata, ia, koe tolu leke leka, ke nofo ki hea e ria koe ia moko moko. Mei he imi satellite, lahengi peke alomari o Tonga, uke he pewan ki I awawhia, I ria koe pu Tonga, pe a moi hawi ringi mi ke angi iki pe, imi ke angi pe mi he Tonga me Tonga I fo. Koe ne whai whanau mai ahoni, koe maa whanataha koe ea, ne rekoti he ria koe angi, peke kilisi usese te utaha, e ria koe au wawau, ne rekoti e malunga taha I lupe pau, mai wapuna lupe pau, nau peke kilisi usese to rua. E ria koe au hapai, koe mamuka ne rekoti ni ai, ne au ke kilisi usese to rua, ke semana tolu, pa koe malunga taha koe ke o Tonga, ne rekoti e ria koe au Nuku'alofa, me Tongatapu, nau peke kilisi usese to rua. Pe eua, ne rekoti me hango, nau peke kilisi usese to taha. Wakai koe ia ki he fua mawhana koe he tahi, ne whai whanunga koe mai koe ia he mahinani, patonga iange, ni me koe e ria koe pula pula, ki mawhanange tau po tahi, ni whai whanunga mai, pia koe e ria koe ia o kulani pulu atu, ni me koe po tahi ia o kuki moko moko. Pia koe anga koe whafuafua ki he fua mawhana koe po tahi, ni he ngahi wike koe ka hapo mai, patonga iange koe e ria koe pula pula, ni me koe po tahi ia mawhana, ni me ke nofo mai ki he o Tonga he tau whai whanunga koe ia I ngai wike koe ka hapo mai. Pea I tani tatau pe koe e ria koe ia o ku lani pulu koe e ria koe ia o ku moko moko. Patonga iange ki ne whai whanunga koe ia o Tonga I he wikeni, ni lahan peke au maari, ka e pe fundi al tāmaki piwa, e pe fito ki he tokonaki, whai whanunga atu, ngau ngatu e ria koe o Tonga, pia tani tatau pe lahan peke au maari ko ngala. Ka e ria koe ia o ngongiwa, ni nofo ki ai al tāmaku walahi, ne whai whanunga koe ia I he uke paha o. Whamatala ea koe ia ki he whiawhini, pia moi poni, patonga iange, me koe au whia pe ko toa o Tonga, lahan peke au maari ki Tongatapu pia mo eua, ko papai, pia mo wawau e pepe na maari pia paki o Kimito, e ria koe o Lani Pulu, ni whai whanunga pe poni. Ngongiwa, lahan peke au maari. Koe moko taha koe whumawhana, piki di seo sase wafa, e ria koe ia Tongatapu pia mo eua, ua nima ki wawa mo hapai, pia koe e ria koe ia ngongiwa, piki di seo sase wahono. Koe hawiri, me ki papu pe o Tonga, māroi taha pe ki he, mari tahe o fulu ki e hoa, imi ki anu iki pe. Whai whanunga koe ki a pongpongi, ki he kotoa pe o Tonga, lahen pe ki aro maari, ki hang pe e ria koe ia o wawau, e pe whangi o tūna tō māma pe, pe aro maari e pe tōna o Tonga, he whai whanunga koe a pongpongi. Koe mawhana taha koe ia, ko mawhana pe ki di seo sase tolua, e ria koe a ngongiwa, pe mi me ke tō taha, ki wawau pia mo hapai, pe koe e ria koe Tongatapu mo ewa, pako whai au pe ki di seo sase tolu.
Whai whenua koe pumpongi. Tō noa ki te reki tonga pe ke lau. Me ke angi ki pe kotoa koe au tonga, au pe ke mai tahi mo fulu pe hoa, pe e ria pe o te reki tonga pe te reki toke lau, au pe ke mai tahi e taha nima. Taimi koe e tahi, ma toka e tahi a hengi o simi te wanima pe ane e wha, pe tau maari e ki a pongpongi i he o simi te fulu koe ia pe ane o fulu pongpongi. Ngā me mahina, hopo la a pongpongi o simi tāwhit pe me o no, pe hopo mahina toi mi te walu ki o fulu ki a pongpongi. Pamatala ea koe ia ke aho koe ia nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, katonga iange, ni whai whanunga koe wike ni, la peke ao maari, ki koe pe ngā ofia, koe mōni te, me tūsi te koe wika hau, koe whenga maari ki a ua iai, pe pa maa whana taha koe wha maa whana, me ke nofo i ki se sasi le, o a ki tō. Uwha maa loa tō mō mea mai, mō mea. Koe whakamatanga i aia ki hawani ka tau toi wakai ange pehe ke ngāhi ulo i o ngō. Le ko ke poto ngāwe polisi e fuafua mate me he whakatūtā maki i he hala pule ana ki ta uni. Fuafua ka wai i whalealea ai hou e ki me lipa i whalealea mo ka pineti i he pongpongi e ahoni, tuko kehe ange ka me lipa e toko tolo. Pea o ki e tola Australia i whitu 5.1 miliona e pa anga talafi mai ki tongani e he kakai tonga ngāwe whawha ahi tau i Australia i tau whakapaanga wanoa whā wanoa wanima. Mo e kakato e peia o ngāhi o ngongo mo e le tio kai o maa i televisione tonga ki e houani mo e whakaamu ne au taki kotoa atu peia ki loto whale kotoa. Kai malo e tau ke iwi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, a road accident on Monday night has claimed the first road fatality for 2026, a 57-year-old man from Hateho. Members of Parliament sworn in this morning at the first sitting of Parliament for the year, and over 100 million pa'anga remitted to Tonga from Australia during the 2024-2025 financial year. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. Tonga police have recorded the first road fatality for the year after a 57-year-old man from Hateho died at Viola Hospital yesterday as a result of injuries sustained in a road accident on Monday night. Deputy Police Commissioner David Vailea says the information police know now is that a vehicle was travelling south along the Beamotua Road, driven by a 40-year-old man with two passengers, one in the front seat and one in the back seat, where the driver lost control of the vehicle, swerving off the road. The passenger in the back seat sustained severe injuries and later died in hospital, while the front passenger and the driver sustained minor injuries and were in a stable condition. Vailea says the 40-year-old driver is currently in police custody and has been charged with a count of reckless driving causing death and is expected to appear in court next Monday. Vailea added it has not been confirmed whether alcohol was a factor, but police are still investigating. At the first sitting of Parliament for the year, members present at the session this morning were officially sworn in, with the swearing-in ceremony officiated by the Chief Clerk of Parliament, Gloria Boleo. Proceedings began with the swearing-in of the new Speaker of the Legislative Assembly, Noble Representative Number 2 for Tongatapu, Lord Vaea. This was followed by the swearing-in of the new Prime Minister, Lord Fafanua, and then the 6 other Nobles representatives who were present. They then proceeded with the swearing-in of the People's Representative, followed by the Cabinet Ministers. 3 MPs were absent from today's session: Tongatapu 3rd Nobles Representative Lotu Ivakano, Ewa 11 MP and Minister for Lands, Dr. Tanila Fusmalohi, and Tongatapu 7 MP, Piveni Piukala. Following the swearing-in ceremony, the House proceeded to deliberations on Parliament's response to the Royal Opening Address. The committee tasked with drafting the response submitted their draft response to the office of the Speaker yesterday and was the focus of deliberation today.
These deliberations were not broadcast live as the other Parliament session, as the response must first be formally presented to His Majesty before it is made public. Lord Tuilakepa has once again been elected as Chair of the Whole House Committee in the Legislative Assembly. He was re-elected at this morning's Parliament session, where the members of the standing committees of the Legislative Assembly were also announced. Under agenda item number 2 of Parliament's proceeding this morning, the People Representative number 1 of Tongatapu, Paula, nominated Lord Tuilakepa continue the role of Chair of the Whole House Committee, which was supported by Ewa's Noble Representative, Lord Vehala. No other nominations were put forward from the House, and the Speaker of the Legislative Assembly therefore directed that a vote be taken without any objection. Then the Chair and members of each of the Legislative Assembly, 11 Standing Committee, were also announced. The Standing Committee on Legislation will be chaired by Paula. The Standing Committee on Agenda Committee will be Lord Vaya. Standing Committee on the Privileges will be Lord Tuiafitu. The Finance and Public Accounts Committee will be chaired by Dr. Isakeke, and the Social Services Committee will be chaired by Dr. Alani Tangitau. Simon Nevuki was elected Chair of the Standing Committee on Environment and Climate Change. Gabrieli Lanmata was elected Chair of the Foreign Affairs, Defense and Trade Committee. Lord Tuilakepa will chair the Agriculture and Fisheries Committee. Maateni Tapueluelu will chair the Standing Committee on Anti-Corruption. Lord Ma'afu was elected Chair of the Standing Committee on Population and Development, and Lord Vaya will serve as Chair of the Legislative Assembly Retirement Benefit Board. The Speaker, Lord Vaya, then addressed those appointed to the various standing committees, emphasizing the importance of their responsibilities and duties to the collective work of the Legislative Assembly. And the Australian High Commission in Tonga has announced that a total of 113 million pa'anga, equivalent to 75.6 million Australian dollars, was remitted by Tongan workers participating in Australia's Pacific Australia Labour Mobility or PALM scheme over the 2024-2025 financial year. This development has been welcomed by the government, particularly in terms of Tonga's engagement with Australia, with recognition that these remittances make a significant contribution to Tonga's development efforts and economic growth. In an interview with Radio Tonga News, Deputy Prime Minister Dr. William Latu said it is estimated that more than 3,000 Tongans are currently participating in Australia's seasonal work opportunities under the PALM scheme, with the primary aim of supporting their families back home in Tonga. The support, he said, directly strengthens Tonga's economy. Dr. Latu noted that each year Tonga receives no less than 25 million pa'anga in remittances. For example, in March 2024 alone, it was estimated that approximately 2.5 million pa'anga was sent here from Australia by workers in the PALM program. At the same time, Australia remains one of Tonga's key partner countries, not only through providing employment opportunities for Tongans via the PALM scheme, but also through delivering various forms of assistance to Tonga. This includes support for Tonga's national budget. Australia previously announced that it would provide 85 million Australian dollars over a 4-year period, which is estimated to be equivalent to approximately 125 million pa'anga. Deputy Prime Minister Latu highlighted the importance of this financial assistance in strengthening Tonga's priority needs, including disaster preparedness. He said the funding is directed towards supporting the national budget with a focus on maintaining sound economic management, preparing for disasters and recovery efforts, and supporting health, education, and public sector operations. Much of the support is targeted to these areas alongside significant technical assistance, including for sports development and scholarship programs. And that was the latest from the local scene. Up next, we'll join Bia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The Tongan-born prop, David Tongatapu, has been named in France's divided training squad ahead of the upcoming Six Nations tournament. This follows the announcement of the head coach
Fabian Califia's squad as preparations begin for the tournament. Tongatapu, who hails from Foto and Asia Angha Ewa, made his debut for France in 2024 and featured in 2 international matches during the 2024 and 2025 season. The former Maris and Abi4O prop moved to France in 2019 and is currently playing for Bayonne in the top 14 competition. He earned his first cap against Japan during the 2024 autumn tour. Tongatapu is one of 8 props selected from clubs across France. Meanwhile, Captain Antoine Dupont has been included in the squad, while senior players Cale Figo, Damien Benoit, and Gregory Aldred missed out on the 42-man squad. France will open their Six Nations campaign against Ireland at the Stade de France on the 5th of next month. The Springboks assistant coach Donny Brown has addressed speculation linking him with a potential return to New Zealand rugby. Brown is currently contracted to South Africa through to the 2027 Rugby World Cup in Australia, with reports suggesting negotiations for an extension are underway. Springboks head coach Rassie Erasmus recently signed a new deal through to 2031 and has spoken about securing his coaching staff. Speaking to the media, Brown said his contract prevents him from joining the All Blacks, adding that New Zealand Rugby has not contacted him. Brown described the rumours as a speculation and said nothing has changed regarding his current role. He also expressed a surprise at recent coaching changes in New Zealand, questioning the timing so close to the World Cup cycle. Brown noted that finding a replacement coach could be challenging, particularly with leadership roles still to be filled within New Zealand Rugby. Team New Zealand will begin their defence of the America's Cup with 2 races on Saturday, 10th of July next year in Naples, Italy. Organisers confirmed that Riccardo will conclude the following weekend. The defending champions, winners of the last 3 America's Cups, will face the winner of an elimination series to be held in Naples in May 2027. Italy will host the event for the first time. Meanwhile, the 4 challengers that have already entered are Britain, Italy, Switzerland and France, with more entries possible before the Jan deadline. The 38th America's Cup, sponsored by Louis Vuitton, will once again feature the America's Cup's 75 falling monohulls. The NRL star Angus Crichton will return to Rugby Union in 2027, signing with New South Wales Waratahs and Rugby Australia. The move opens the door for a potential selection at the 2027 Rugby World Cup, following a similar path to former teammate Joseph Aukuso-Suali'i. Crichton emerged as a promising Union player at Scots College, playing as a centre and representing the Australian schoolboys in 2014. He later spent time in the Waratahs system before switching coach and signing with the South Sydney Rabbitohs. The 29-year-old has played 198 NRL matches, representing New South Wales 17 times, and made his Test debut for Australia in 2022. Crichton won both the Wally Lewis and Brett Fittler medals in 2024 and featured for Australia on the 2025 Ashes Tour. And Auckland, Wellington and Christchurch will host their women's British and Irish Lions during their inaugural tour of New Zealand in 2027. The Lions will play 3 tests against the Black Ferns. The tour begins with a warm-up match against New Zealand 15 in Whangarei in September. The first test will be played a week later at Comedia Stadium in Auckland. The Lions will then face an Invitational 15 in Hamilton before the second test at Sky Stadium in Wellington on 18th of September. The third and final test will be held at One New Zealand Stadium in Christchurch. Lions CEO Ben Calvalli says the announcement brings the historic tour one step closer for players and fans.
Meanwhile, the kick-off times are yet to be confirmed. And that's sports news. That was your sports news with Pia Olie. Now taking at the latest weather update from the Formal Weather Forecasting Centre, presented by Gary Witte. Welcome to our weather forecast for today. Here is our main story for this evening. We expect warmer sea surface temperature over Tonga for the next few weeks, and also with this kind of ocean temperature, we also expect a warmer air temperature for the next few days. And also please keep your body hydrated, and also make sure those disabilities and elderly, you stay in a cool place. From the satellite image for today, as we go along today, we experience a very fine weather for today, and also a very light southwesterly winds prevail over Tonga. And also, temperature was a little bit warmer. And the temperature recorded in the areas of UFO and Nuk'alofa was around 31 degrees Celsius. From Wava'u, maximum temperature recorded in the areas of Latu Airport was around 32 degrees Celsius. From Hapai, from Namuka was around 32.3 degrees Celsius, and from Nuku'alofa, with the highest temperature was around 34 degrees Celsius. The highest temperature from Ewa was around 31 degrees Celsius from Kango. By tracking the sea surface temperature from the regions for the last few months, and also up to this month, area with red color with a warmer sea surface temperature was around our area, being around this month, and also the warmer or the cooler air temperature, ocean temperature was located around the equator with a light blue color as shows on the screen. Here is our sea surface temperature outlook for the next week. We expect a warmer sea surface temperature to accumulate over our area as we move along next week. Here is our forecast for the region as we're moving along this week. We expect there will be a trough to develop from the southwest and also accumulate over our area, start from later this weekend, from Saturday up to next week. And also an active trough will rise over the newest as we expect for Tuesday next week. Here is our forecast for this evening, and tonight we expect big cloudy condition over Tonga, apart from few showers only in the areas of Hapai and also Wava'u, and mainly fine with the newest and also Tongatapu area. The lowest temperature for tonight will be around 24 towards Tongatapu and Ewa, and also 25 for Wava'u and Hapai, and 26 over UFO and Nuk'alofa. A light wind we expect to prevail over Tonga with a maximum wind speed of 10 knots. As we're moving along for tomorrow, we expect a cloudy condition over Tonga, apart from a few showers over the areas of Wava'u and Hapai. The maximum temperature for tomorrow will be around 32 towards the newest, and 31 towards Wava'u and Hapai, and 33 towards Tongatapu and Ewa. And also we expect light winds to prevail in most part of Tonga with maximum wind speed of 10 knots, except for Tereki Tonga and Tereki Tokelau around 15 knots. The tide prediction for tonight will be around, low tide will be around 25 minutes past 4 a.m. tomorrow morning, and the high tide will be at 10 minutes past 10 a.m. tomorrow morning. Sunday the moon sunrise will be at 17 minutes past 6 a.m. tomorrow morning, and the moonrise will be at 8 minutes to 10 a.m. tomorrow morning. From the 5 days outlook for Nuku'alofa, we expect fine weather as we're moving along up to
Sunday this weekend, and also we expect some showers of rain, especially for Monday and Tuesday next week. Then the maximum temperature will be around 30 to 33 Celsius. Thank you for listening and good evening. Thank you to Gary and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update, wrapping up this hour's news package with radio and television Tonga News. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. A road accident on Monday night has claimed the first road fatality for 2026, a 57-year-old man from Hateho. Members of Parliament sworn in this morning at the first sitting of Parliament for the year, and over 100 million pa'anga remitted to Tonga from Australia during the 2024-2025 financial year. That was the latest news with radio and television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.